Hakaching beteng Meghalaya State Pollution Control Board MPSCB bat ki board district ban penlong gum gejala balaj na ki plastik haka arflai trek unaitung arja option Dr. G.H. Sharmang MFS Member Secretary ke board ulang bah hakaching khara ke badangshen ki plastik ki bomla ban pot ke board kloy kurup adu arfo metrik ton na keleng ki district kejala habakran sikila pathai khobor ulang bayagani kebuat hakaching trelang bagi tena trekam beber ke sarkar jala kila dapat mi hukum ru ban mana bagi pajba kidai ban perkam no di plastik bala ban pot hendaklah syempat bagi plastik ki bomla ban pot kidang jelai bah hadu mentah haba persyang wat cingtep alor kanie ulang bagi tei plastik boleh kurup kidai bon poin syabar jala bod kuntu pajba bandan kacing trelang kena bakin la ban penlong ki jala kabalat nagi plastik hajing sisa yang kini plastic waste management rules kila mi lo panda du pensua lamba ka Principal Act ka Environment Protection Act tadi nang tu keladan ka amendment rule tengi hapwa Meghalaya ngila sedang ban sinai kanya ka special task force on ban ya le persya jika single use plastic jika notification kalami na do like tadi April hajar arkuwe hakabau chief secretary dari chairman dan member secretary dari member jangka committee tahapwa district pedengi dan ikini district level task force hakaba EDC jangka district ide chairman but ki representative dan officer from the board ki digi member secretary tiga kan ini dok itu hikipo kela pentrekam dan hikipo kam isu ke batama yangi mentakasin ngimpo ban sime ke credit mentakasin nya kadega jingtre lang jangka force ke district level task force hakaba ki department kum ke district administration ki Meghalaya State Pollution Board ki Police Department baik we kini ketika combine effort lani kajing treborba jungi district level task force haka ni kasin andai bingi pada independently nakapor si kapor kalalong hi rutin jungi teman-teman pada PE in a large scale kamjia nama kadai kajingga trelang kano ka kam de pia trelang ke result kalang ba sang tanat ni adu mensisingi ai ha nagbaong kolom habara bagai state jangan jala Meghalaya ngilai osis kumba palat arpo metrik ton ai teman-teman kadang ya sekmat hikam pada gejingkul pipai nama ka ke ba habadan gejingkhang kadai bandan gejing pelelenti dan gejing pelelat kumba barbar ngong la tapi ong yu boriu no parking pide ban peni kan jaga where to park dan he kata ke parking ka hakane kesin nge kendu mau siang habangi ong ba ngimla ban pendan kam jing di SUP dan single use plastic tahatu ada ingin pendan kam teman-teman kadai kapor ni ba kiuno kini ki local produce ni ki local entrepreneurs ba kinwan sakamat ladan lupai ngamong bang imdan hendai baros kata ngiladan lupai ki beri lokal ki ba persyang man penjat dan ni man penbi ikun gini ki kenjaban hila persyang ki plastik kuman ong lagi pelayo ki basna ni ki si ter ki bun bagaimana ban jia kertingang ni ta imat haki por ba mensua ba ki plastik ki long ki batat dor dan ni ki beri ki suk ban yo tiki kiberi ujangi kimla bani kompit dan bani nak persya baki di plastik handai mental ada kani ka single use plastik ngila ban khangdam barok 100% ka pamut ngila ban promote ya ka ni lokal jungi kalau promote ke lokal with intention ba ngimban ro plastik ina haka belum ecologically sustainable way kata kada kani jungi hapo Meghalaya borok kawai umdan kawai unit ka basna illegal plastic mansua saidan hentai ngilakang dami gitu ta ngalapan ong yepi hangni ba nakalenjungi gila trace stop umdan kawai unit ka ba manufacture yakum kini ke plastik hentai haga jingi island ti jongi ngilap andang ngila CSC ke plastik ai ngi sedang man kelijing ni baru bengun ngi kwa ban tip haba apa state jala jongi umdan ki illegal manufacture na ekiwan tadan ki ba ong bangi yo na shabar ki wana shabar takata kadai ka jinsisya marpi ke state jungi jala jungi kedai kabaya join met kabaya state PE kom dambar nihat kom nasilchar kom diki andagaro sebat kibay bentah haba ke jingyat jungi kali kalong kabasuk ba kabamo di kom gini ke plastik kiba dem kilashna na shabar kiwanta na bandi sini taka habang kumbang alai thu lo pa pimani nangni sa kamal adang iya kom gini information ni garpadi kibriu kinong thit kinong pandan kam bakin ai yengi yagi details nang no ki yo kanang balada ngila ban yo jing tip ha ai lash na kum kini ki jat plastic barki ban posa po jala jongi ngingin tho shaka santa shaka pollution board badai jong kata state
Kana memaki kilaban kangdam na kaling jongki. Talada ngilaban tray interstate dan ni da kawai pollution board nga kami nanti ba ka ba ngi persamaan le kalong ba so andre mentala dagi yai khang ni kajing sna na shabar ka wan shewan ka bamut kapan iba shewai ngam tip ki check kim check andre kumno kat ban sinai ka plastik kam dei ka industry ka barit kumno gila ban sina kata kat kalong kajing bamsai hala de andre kerpat ki ba la tapi lap hitip tikna saya thuwa ni tho yangi ye gerting jo phingin namong ngin kelong confidential ngin sa tho sa state ka badai pa to baki mirap banya trailer kini ka de jing sedang ka jing trailer jing ni district level task force hakar kom ka palang kham he handai ban suang la jong pa kini ka jing ong ka jing khain kelong ha kini ki sing beladep ha jing trailer pa district level task force haman ki district pipet komong ipingi ni board the principle of natural justice ha ka batang kong ya aswa da jing snang ni pen sngop thu iki Andre anda kibru kil sutu bat kim koloi ban pedeng ya kata ki yai ban pen khen ya ka ain takadon ka kenja fine mengila ban le nama yo one time offender to go ka fine yo habitual offender to go ka fine ti gini ngila ban le depending haki quantity bo podan kam to kodan ka formula ban ngila ban khen tan ki pos ngila ban penat kam de kene kumban suang ipm macam senam ngila kabak haduk ngi khang macam snem ka de jai plastik badan hapo berniat ha ka bang liyo repo bigal sinai kum kini ki plastik tingala rek khang ni ga industry bag ngila fine do haro sawlak ka tahadin kila adik affidavit ba kinam sinai sukum kini ki sinai bet ki ban ke bamde SUP tiga supply bang ki tadum ta tinda pai nong sya man pi kat badang belai kini ki SUP ni ki illegal plastik kibiru ki la melin thani gitu imat kin suk be gitu dan apa jap ke jingele jingi kelompat pendu sendan dam ye gini plastik sembala do gini plastik mangama pingila sedang mata plan playo ne ye tagatai kan hikai yang imat dan rei ye bas ngothu pade ki bamla bani dan lang hagini ka jingya 5 ne ne ke jingya read ki dei bani rab yengi daga bakin nampan plastik su is de bas ngothu bahabagi like jin yo like dan kamera di playo ra di ni kita ba waju pan cu yagi plastik hadukan nama da kamdan kan diman unong deru unong bura andai kedot mangi pada kum ki brio ni sedan ni kata gaya cipang kwa dengi tido sekilo langsung pan sekoi plastik ban tap halos ka pat kalong tan kan diman nge he na Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya